kada uđete u hram Svete Sofije, hram, dakle potom, znate, ona je jedno vreme služila i kao katolička katedrala, to nipošto ne treba zaboraviti, od 1204. do 1261. Jednostavno, vi imate utisak da ste, ne samo što ste ušli u jedan sveti prostor, nego jedan prostor u kojem se poštuju načela sakralne geometrije. Na izgled, svakako da će neko ko je vernik i posetilac na prvi mah biti možda zbunjen zbog toga što, znate, ne vidite veliki broj mozaika, ne znate šta se tu konkretno možda dešavalo, više vidite, na primjer, prisustvo geometrijskog ukrasa, mada ja tu reč ukras nekako uvek izbegavam zato što kada kažete ukras jednostavno se misli na nešto što možda nema ikonično značenje. A ako vam, na primjer, kažem da upravo u hramu Svete Sofije vidite da od patosa pa sve do kupole svaki mali element i taj ukras, a podsjećam da je grčka reč za ukras kosmos, dakle, svaki taj element ima svoje značenje. Budući da sam imala prilike u više navrata da posetim hram, meni, na primjer, kao jedan, da kažem, argument za tu tezu, služi jedan korniš to je jedan venac koji se nalazi neposredno uz patos hrama. Dakle, taj patos koji se vrlo često, naročito u zadnje vreme u historiografiji, pominje kao model mramora, kao model zamrznute vode, kao između ostalog i u vizantijskim izvorima se vrlo često taj mramor iz Svete Sofije pominje kao mramor u kojem je zamrznut sneg, u kojem je Gospod Bog zamrzao voće, prirodu, ribe. Dakle, ti opisi su potpuno fascinantni jer nam pokazuju na koji način jedan Romej percipira akt ulaska u hram i dolazak, dakle, na sabranje između ostalog. Dakle, ako ne u taj hram, onda i u bilo koji drugi hram, a bilo ih je veoma mnogo. Ako vam kažem da je danas sačuvana samo možda 1/4 hramova koji su postojali u Carigradu, onda možete pretpostaviti bukvalno u kojoj meri se ta sakralna topografija uspostavljala u Carigradu. Međutim, ono što je zanimljivo, dakle, kada pominjemo te ornamente i dakle, kada neko ko uđe u Aja Sofiju i pogleda, recimo, u donju strukturu i kada pogledate da se na tom kornišu nalazi jedan motiv svastike koji je aktualizovan u Justinijanovo vreme i to je jako bitno pomenuti, vi ćete onda pomisliti da je u pitanju možda nešto što jeste na prvi pogled antički element, ali element koji se upravo u vreme cara Justinijana pojavljuje u ikonografiji kao element koji se najneposrednije vezuje za motiv Hrista, sunca od pravde. I taj motiv, dakle, naročito kada ta svastika je usmerena tako da kreće i da je usmerena od oltarskog prostora, dakle, u pravcu kazaljke na satu, zaista biva jasno kako se i sam posetilac i vernik i onaj koji osjećava sve te detalje u samom hramu, zaista, dakle, i osjeća i kako bi trebalo da percipira stvarnost. I neće biti slučajno da kada čitate u vizantijskim izvorima gde se, dakle, pominju izvesne manifestacije prilikom ulaska u hram, pa će se to čak i kod Simeona Solunskog kasnije pojaviti, koji govori o tim manifestacijama i o svetlom mrcanju, dakle, to je tako prevedeno u našoj redakciji, svetlo mrcanje tesera na mozaicima i između ostalog mramora. Danas nije mnogo sačuvano od tih mozaika. Posebno su živopisni to je prvorazredna prestonička umetnost iz 11. veka, to je završetak Makedonske dinastije, najslavnije vizantijske dinastije, carica Zoja, i tu ima jedan zanimljiv detalj, ona se udavala, pošto je ona bila sa sestrama posljednja predstavnica te dinastije, udavala se 3 puta, ostajala udovica i onda menjali su glavu tog njenog muža. Prvo je bio
Roman III Argiros prezime, a onda se udala za Konstantina Monomaha. Tu ima 2 slova više, pa su oni morali malo da zbiju sva slova i da promene glavu tog vladara. To je nešto što je prosto ostalo. Velike restauracije bile su u vreme sultana Selima II. To je sultan koji je vladao posle sin Sulejmana Veličanstvenog. I ima jedna velika intervencija koja je bila u 1847. do 1849. Dvojica švajcarskih arhitekata, Giuseppe i Gasparo Fossati, su na poziv turskog sultana Abdulmedžida došli i snimili su stanje. Neke od tih fresaka su u međuvremenu koje su oni nacrtali nestale prosto. Tu i naravno ima malo i zub vremena je u pitanju, ali bilo je i nekakvih fizičkih naravno intervencija. Naravno, da bi slika arhitekture i slika svetosti hrama bila potpuna, mi moramo govoriti isto tako i o mozaicima. Ja vrlo često volim da pomenem ideju, dakle, prolaska kroz portal i upravo pošto sam pomenula taj motiv svastike koji je bio izveden, dakle, i u kamenu i koji će se, vidjet ćemo kasnije na nekim drugim primjerima, ponavljati u enterijerima drugih hramova u Carigradu i šire. Ono što je interesantno je, dakle, da isti taj motiv izliven i u bronzi, na glavnim vratima Aja Sofije. Dakle, a to su neki motivi koji nama suviše često nekako i promiču i koji se, na primjer, i ne publikuju u publikacijama koje za temu imaju vizantijsku arhitekturu. I to je, dakle, nešto što, čini mi se, mnogo govori o svetu u kojem ktitor prvobitni živi. Dakle, preuzimanje antičkih simbola, dakle, gde on u toj prvoj zoni hrama postavlja ono što je motiv koji je najneposrednije vezan za motiv sunca, da bi u drugoj zoni, dakle taj korniš odnosno kordon venac koji odvaja zonu galerije i onoga što smatramo nadnebesje, a to je već zona koja pripada i kupola i ono što nazivamo peta fasada, dakle ta krovna konstrukcija, bili izvedeni motivi jajastog štapa. Taj motiv jajastog štapa, odnosno pastirskog štapa koji aludira na Hrista kao vođu stada, ja ću samo ponovo podsjetiti na neke drevne biblijske citate ne boj se stado moje malo, dakle i u svesti vernika u srednjem veku taj simbol apsolutno funkcioniše. I dakle, ako vam kažem da Justinijan isti taj motiv bukvalno postavlja i uokvirava ktitorsku kompoziciju u drugoj svojoj zadužbini u Raveni, onda će vam biti jasno, dakle, da mi govorimo o jednom svetu simbola koji ukazuje na ono što je značaj za celokupnu hrišćansku vaseljenu. Naravno, isti ti simboli, dakle, koji su isklesani ili koji su izliveni u bronzi, pojavljuju se i na mozaicima. I to je jedna druga, da kažem, centralna tema kada govorimo o Aja Sofiji. Razume se, nije sačuvan veliki broj mozaika. Mi danas govorimo o svega nekoliko mozaika, ali koji su na neki način, slobodno se može reći, i obrazac za poznavanje vizantijske ikonografije. Pre svega, ono što moramo pomenuti jeste mozaik koji se nalazi u luneti iznad južnog vestibila i to je jedna potpuno fascinantna tema jer kao da na neki način pokazuje da u romejskoj umetnosti nema poštovanja mesta i vremena. Dakle, u toj luneti prikazan je Konstantin Veliki koji u ruci drži model grada sa zidinama. Znate, ikonografski to možda i nije najspretnije prikazan model grada, dakle i te zidine Carigrada koje su zaista fascinantne kada ih pogledate i iz daljine i kada počnete da se približavate i vidite zapravo da se smenjivanjem redova kamena i opeke želeo postići polihromni efekat. Dakle, toga nema na mozaiku, međutim, postoji jedan drugi motiv, a to je upravo da na tom ktitorskom modelu,
koji Konstantin drži u rukama, Carigrad ima prikazana zlatna vrata. Dakle, to je ona Porta Aurea koja uistinu i postoji dan danas i moguće je posjetiti. Razume se, ona je devastirana i daleko od tog oblika izgleda kakva je bila i kako, dakle, samo možemo zamisliti. Ali na tim vratima zlatnim su prikazana dva krsta koje potpuno identično izgledaju kao krstovi koji se nalaze u samom interijeru Aja Sofije i koji podsjećaju upravo na tu primarnu dekoraciju koja je eto preživela upravo i vreme ikonoborstva, a hram Svete Sofije pamti dakle i ta vremena kada, pošto znate, u Vizantiji sve vreme, dakle dok nije prošao drugi talas ikonoborstva, pojavljuje se problem sa percipiranjem slika i ko je zapravo prikazan na slici, razume se u bojazni od obožavanja idola. Ono što je zanimljivo, dakle, da kada sagledate takve detalje i načine dakle, na koji su prikazani ti krstovi, vi vidite zapravo da mi potpuno pogrešno percipiramo i pojam takozvanog latinskog krsta koji se pojavljuje još u to vreme i koji se jednostavno izvodio na takav način jer se prilagođavao određenim kružnim formama hrama. Dakle, tako je i u Svetoj Sofiji, tako je i u drugom hramu Svete Irine koja se nalazi nedaleko od hrama Svete Sofije. Uz, dakle, te mozaike, takođe, dakle, koji prikazuju geometrijske oblike, sačuvan je, dakle, i taj u luneti koja se nalazi iznad južnog vestibila. Međutim, s druge strane, potpuno identičnog izgleda prikazan je car Justinijan. Car Justinijan u svojoj ruci drži model Aja Sofije. Između njih je prikazana Bogorodica, kao zaštitnica Carigrada, dakle, i prema njoj su okrenuti i car Konstantin i car Justinijan, nudeći joj darove, dakle, u vidu grada kojeg ona štiti i sa druge strane nudeći joj također taj hram, darujući joj u stvari i molitveno joj se obraćajući. To je, dakle, veoma zanimljivo jer je upravo jedna takva tema koja pokazuje na pravi način ono što se u struci naziva adoracija Justinijana, odnosno adoracija Justinijani. Dakle, upravo od Justinijanovog vremena je uvedena, dakle, ta proskineza, odnosno poštovanje cara. I ono što je veoma bitno, dakle, kako car izgleda. On je odeven u purpurnu odeću, samim tim, dakle, što je taj carski purpur lak i za uočavanje. Jer zamislite, na primer, kada se dešavaju velike procesije, a njih je i tekako u Carigradu bilo, gde bukvalno danas možete da rekonstruišete gde su postojali određeni sakralni, da kažem, punktovi u savremenom rečniku, dakle, te stajne tačke tokom litije koje mi dan danas imamo, pa nam je kao pravoslavnim vernicima relativno jednostavno da to i zamislimo. Ono što je zanimljivo, dakle, taj mozaik je postao, dakle, obrazac tog molitvenog obraćanja ktitora i darovanja patronu hrama. U ovom slučaju je to Bogorodica, ali kroz Bogorodicu i Logos, odnosno Gospodnja premudrost. Drugi mozaik, dakle, koji je izuzetno dobro očuvan zahvaljujući restauracijama koje su sprovedene nakon 1934. godine, je svakako mozaik na Južnoj galeriji, odnosno na istočnom zidu Južne galerije. I interesantna je okolnost upravo da su se na toj Južnoj galeriji sačuvali mozaici koji su zapravo istorijski portreti. Dakle, to je mozaik na kojoj je prikazana carica Irina Piroška, zatim tu je takođe Jovan II. Komnin preko puta, gde bukvalno možete iščitavati kako izgleda carska ikonografija, na koji način se odeva car, kako izgleda ženska odeća i to su izvori od prvog reda za tumačenje izgleda kako vizantijskog Vasilevsa, tako i carica koje se prikazuju.